Pozdrav, dobri ljudi, dobrodošli u prvu epizodu KIT podcasta, mesta gde zajedno dekodiramo svet informacijne tehnologija i pretvaramo ga u priče koje svako razume. Ja sam Ivan i danas krećemo od samog početka. Šta je zapravo IT i zašto je svuda oko nas? Ako volite tehnologiju, tek ju poznajete i želite da razumete kako se to utiče na vaš posao i svakodnevnicu, na pravom ste mestu. Gde se IT krije u našem danu? Dobro pitanje, zar ne? Hajde da zamislimo jedan običan dan. Budilnik na telefonu zvoni, to je aplikacija. Otključate telefon, biometrija, palite navigaciju, GPS, mape, mobilna mreža. Usput plaćate kafu beskontaktno, to su čipovi, enkripcija i banking sistemi. Na poslu otvarate mailove, šaljete fajlove, pričate na video pozivu, posle posla poručujete hranu preko aplikacije i pratite dostavu na mapi u realnom vremenu. Nigde se niste ulogovali u IT, a ceo dan ste u njemu, to je poenta. IT nije samo programiranje. IT je nevidljiva infrastruktura koja omogućava da sve ovo radi glatko i pouzdano. Šta je IT? Kratko i jasno. IT je skraćenica za informacijne tehnologije. Skup alata, sistema i procesa kojim prikupljamo, čuvamo, obrađujemo, prenosimo informacije. Kada kažemo IT, mislimo na više oblasti. Hardware, uređaje koje vidimo i dodirujemo. Software, programi i aplikacije koje te uređaje oživljavaju. Mreža i internet, putevi kojim informacije putuju. Baze podataka, mesta gde se podaci čuvaju i žive da ih neko smisleno iskoristi. Cyber bezbednost, sve to štiti naše podatke u sistemu. Cloud, iznajmljeni računar na daljinu, koji nam daje snagu i prostor kad nam zatreba. AI, IoT, automatizacija, pametni sloj koji omogućava mašinama da uče, predlažu i reaguju. Evo jedne simpatične paralele. Nekada je reč kompjuter označavala čoveka koja računa. Danas to rade mašine. Ili recimo, prvi komercijalni hard disk je imao svega nekoliko megabajta, a zauzimao je pola sobe. Danas toliko stane u jednu fotografiju. Evo, na primjer, jednog praktičnog primjera. Uzmite telefon i poručite piću. Deno je banalno, ali u pozadini rade čitavi sistemi. Aplikacije na telefonu, interfejs koji vidite, API i serveri primaju vašu poručbinu i prosleđuje restoranu, baza podataka proverava da li sastojci postoje i pamti vašu adresu, online plaćanje, šifrovanje i bezbednost transakcije, GPS i mape, prati vozača do vaše lokacije, obaveštenje, sistem koji vas obaveštava, vozač je na 5 minuta od vas. Sve se to dogodi u nekoliko sekundi. To je orkestracija informacionih tehnologija. Zašto je IT važan? IT je praktično kičma modernog društva. Nekoliko kratkih slika. Opis. U zdravstvu, recimo. Elektronski karton omogućava lekaru da u trenutku vidi istoriju pacijenta i donese bolju odluku. Telemedicina spaja pacijente i lekare i kada su stotinama kilometara udaljeni. Saobraćaj i gradovi. Semafori i kamere nisu samo svetla i leći, to su pametni sistemi koji mere gužve i optimizuju protok saobraćaja. Obrazovanje. Online platforme, hibridna nastava, interaktivni materijali, učenje više nije vezano za jednu učionicu. Finansije, elektronska plaćanja, mobilno bankarstvo, brzi i sigurni transferi. Novčanik nam je u telefonu. Industrija i poljoprivreda. Senzori prate vlagu u zemljištu i automatski uključuju navodnjavanje. Troši se manje vode, a prinosi su stabilniji. IT nije samo tehnologija, već promjena načina života. Ona utiče na ekonomiju, zdravlje, obrazovanje, pa i kulturu i zabavu. Mini rubrika, recimo, da li ste znali? U nekoliko kratkih zanimljivosti. Prvi bug, engleski za bubu, je doslovno bio moljac koji je upao u relej i zaustavio rad mašine. Otud je izraz debugging, odnosno otklanjanje buba ili ti moljca iz sistema. Kada kliknete traži na pretraživaču, ne pretražuje se ceo internet u tom trenutku, već indeks koji je neko ranije pripremio. Cloud nije oblak, to su tuđi računari koji iznajmljuju. Kada pošaljete poruku prijatelju u drugom gradu, on možda
proputuje i kroz nekoliko država, jer je mreža tako efikasna. Šta nam donosi Key IT podcast? Ovaj podcast nije samo o gadgetima i vestima i informacijama o IT-u. Key IT podcast je serijal koji korak po korak gradi razumevanje od osnova preko mreže i interneta do clouda, bezbednosti i veštačke inteligencije. Svaka epizoda se naslanja na prethodnu, ne skačemo sa teme na temu, kako ćemo pričati jednostavnim jezikom, sa stvarnim primerima, provereno sa gostima iz industrije, programerima, mrežnim i sistema inženjerima, ljudima iz bezbednosti i data sveta. Biće i praktičnih saveta kako da bolje zaštitite naloge, kako da prepoznate rizike ili kako da razumete tehnologiju koju svakodnevno koristimo. Mali uvod u sledeću epizodu, ostajemo u fundamentima i ulazimo u srce svaki mašine. Kako funkcioniše računar? Rastavljamo ga na delove, procesor, memoriju, disk, grafiku i objasnit ćemo kako delovi pričaju međusobno, bez žargona i iz analogije koju ćete već odmah razumeti. To je važan korak pre mreža, interneta i svega što sledi. Danas smo definisali IT kao skup tehnologije koji rade sa informacijama. Videli smo ga u našem dnevnom životu, prošli kroz jedan realan primer, poručivanje hrane, i dotakli se oblasti gde IT pravi najveću razliku, zdravstvo, saobraćaj, obrazovanje, finansije i industriju. Ne svodeći se sve samo na tome. Uz nekoliko da li ste znali momenta, nadam se da je slika jasna. IT je svuda oko nas, ali ne mora da bude misteriozan. Ako vam se dopala ova epizoda, zapratite Key IT na platformi gdje ga slušate, ocenite nas, podelite epizodu sa nekim kome bi koristila, pišite mi pitanje i teme koje vas zanimaju, uključujući ih u naredne epizode, u Q&A delove, linkove i korisne resurse stavljajući opet epizode. Ja sam Ivan i vi ste slušali Key IT podcast. Vidimo se u epizodi broj 2, kako funkcioniše računar. Do sledećeg slušanja.